Cik Cilo. Hah? Rajin. Aku bener-bener ngingin
Cek satu dua. Satu dua. Cek. Tes satu dua. Satu dua. Cek satu dua. Cek lah. Satu. Cek satu dua. Cek satu dua. Dicoba. Cek satu. Cek. Tes satu dua. Cek. Satu dua. Cek satu dua. Cek. Tes. Oh, las ingat
bagai melebeh ulah kalaten dua hari turang nade gente menjual-jual kena aku tading kenindu
Ya, wabanjir kam kundul. Kurang dengar weh. Kadang-kadang dah. Kita nari. Puang go ai pas kengkap pilih dah mana atas nari ban kami Menurut si biasa ada penjeda atas lari minta dua Toraja dua ban kami Sapnas sekendu kariman kakandu engkap singalocikan suruh bakti mergana ya ngosoh kali bu iya itu isapna haiman kam karena kali bubu darah tapi singalu lumas sekendu kariman teman dusendalanan emkap karena sirkimbang bagai pekerna si perdemui puang kami si bering mergana sada kampil teluban kami sapna sir kimbang sada si pedemui sembiring mergana nina Manusia kam singatur kensa. Tapi Tuhan kami anak-anak ndu endako tekel. Khususnya kami keluarga. Tapi Tuhan tek kami perkuah atau ndu embelinen kal. Asangken ke arun ate kami. Maka kami si masu-masu kami kerina terkhusus keluarga. Guna ngasup menghadapi si enda kerina. Bagai petuhan ate kami menakan acara enda. Arsukutan man bandu gelakam si masu-masu sa. Gelah banci kerina erdahalan alu mahuli. Jana Tuhan siaturkan anak beru kerina pe. Bacika terlaksana. Iteruh perkuah atendu. Endam kami Tuhan ras pengharapan kami rekami kukam. Ibas Yesus Kristus juru selamat kami singgelu. Amin. Kami membantu kerina kamu kalimbu kami ija karena pertenahan serina kami anggota pilkada kelawasan serina kami sembring berkata bagaimana kami ngatakan bujur merengkam kerina anak buru kami berikut pi anak kuta sing ngangkap kami ngasau waktu enda jenda serina kami rikut kalimbu kami bekrina rikut anak kuta mui katakan bujur manbandu kerina Tuhan si masu-masu karena kronologis kelawasan serina kami anak kami banci ituri kendu cek biasa deh bapak keluhna nahena ngolit sita lukana mesui kapna cerah nina bapak periksa dokter kaki ini harus dipotong nina dokter harus dioperasi nina cek ning kami aula padah ning kami tapi bapak enda bersikerasnya mesui kuakap nina lanai tergeng kenaku nina potong saja nina
Jadi kami pelan bebeloh ngolangisa. Jadi mbah menda kurang operasi, ni potong me jempol kakak bapak enda. Encik bahasa DP ngabokang madan lalap ngekap na mesui. Gua ngenda dok kok mesui lalap kapna ning kami. Berena ka obat anti nyeri lah hola mesui. Encik 3 wari lit kokak kami 5 wari tah 6 wari bah rumah sakit mulih ka kami ke rumah. Pagina terus ka kami lawas ku perbaungan makeup dokter ka jauh klinik. Mbah kami ka ku perbaungan sebab lit ngenda turang kami ka sehat kaya bas perbaungan dai ka. Jadi mbah kami menda ku jauh bapak gelah sehat kaya ate kami. Lit kami jauh kisar 6 kali kami ku jauh makeup 3 hari sekali kami berobat ku perbaungan dai. Encena lawas ku perbaungan dai petang-tangna bapak ngasup dengar dalan, ngasup dengar nangkih ku motor. Ence teluari napa teluarikan ka berkat ka kami ku perbaungan nggo agak lemah kaya. Nggo ni teguh kami nya nangkih ku motore. Ence petelu kali kan pe berkat ka ku perbaungan nggo lanari ngasup dalan nggo manangkaten. Bagai kang seterusna ngor dropna. Jadi gua ngenda kita nda adina lalap ngolalit madanna bapak ni kami. Cenggo ka dungna bege ngomeh singadikan ka saja ku perbaungan daya dilalap ngenda malam-malam ni kami. Cedungna tampar kuta ka ban kami bapak tampar kuta ka kami lawas ka kami kustabat na barisa. JP 2 minggu li kang kami retambar labo kang madan. Celik ka teman ngatakan sa mbah ka ku dokter ku Medan nina, mbah kami ka ku Medan. Ku dokter ka spesialis kali dokter li ka klinik na mbah kami ka ku Medan. Jadi katakan na bapak walaupun persen TBC ni naka 20% jagulane ni naka cedung na labo tuwe te kami mbah kami kar tampar kuta ka ban kami ku namukur encek kencah sadaya pelakang madan-madan dengan lalap dung nambah kami ka ke rumah sakit Julham siwah berngi ka kami rumah sakit Julham je bapak nambah darah 2 kantong jenggor segar na ayo nenggo ka kami semangat bersehat nang bapak te kami encedung sadaya pe nggo kang laner lakang madan-madan lalap mulih pe kami serumah lakang madan mbah kami kar tambar ka ku deren mulur tambar ka kami der mulur katah 3 minggu likang kami ko tambar 2 minggu ka kami der mulur tambar labo kang lit kadena per kurang na kelek na lalap jadi dungna kami penggo menda berserah man Tuhan gua naring enda ban kami enda Tuhan adi ngomenda ko kapser tambari kami bapak ete kami cedung nang adikan kami kar tambar ku dermulo sedangir tambar ka ban bolang kami nak sulkam nari epe tambari kami kang kunahene jer kerahna kan cenguk dung narlanai na kalalap dung nang gome kujanari ngenda tambari bapak eni kami ngwareh kami teluna reni na mamang lang gome simbah ka rumah sakit Kolombia ni na mamang ngogwang ngenda begenda mang adi bapak epe ngo lemah perjalanan ku Kolombia daw tahlanay boya pagi ngasup ning kami ka cedung na ngomeh ning kami durung ce rumah tambari kami kang nengaban kami kang inemen kai segalana dilo kang ban kami kang pertoton ku rumah dilo kami kang pendeta kai kerina entah lit kai ken pesi ngodohi bapak ate kami JP lalap ngerlanaina lalap bapak cepiga warienda teluaris lewat ruh kaku kujenda pagi-pagi ngola nari mendak matana opa ningku lanainya ngaloi gua kine pak ningku lalap biala ngaloi cecek kami gulana kepeken 40 aloh ngenca gulana cek beri kami mendaknya air gula dung nanakih kami gulana dah jadi 130 ngo kamar madanna ngerana penggo kayang git nce pagin nanggo kang drop lalap cecek gula stabil landai bo nusur gula ndaipe dung naje terus menurun lalap bapak epe lana riput man dung nagwa nari lahete kami jadi ngo pak berserah kami man Tuhan pak
Adina malam mungkin malam bantuan Pak ni kami. Adina lagi di batakin Pak kami bingung siap Pak ni kami. Sebab aku capek kami tambari kami Pak ni kami Bapak Jadi lebih nandangi terang 3:30 kami tunduk ke samping ne Krina. Ada bapak ada mama Krina kami tunduk samping ne. Laitah kami 3:30 dengok lawas ya dudul di bata. Bagaimana perjalanan bapak bujur rasanya juang. Anak ibu bus bapak kami 4. Lid baru menda kami 4 nah. Tapi anak si jumpa belin lid ngenda 2 di laki. Pupus kempu bapak enda makeup 6 2 di beru 4 di laki kempu si jumpa belin makeup 3 2 di laki sada di beru MC taringkan bapak kami di rumah ingan bapak makeup ibas wakap Tanjung Balai jekari si bahan bapak Keburnu mama baga. Karena senina kami enda ngomenda cair metua ngor jabo krina anak kami maka surah-surah kami manah-manah ngenda asakan kami kariku pengalundu krina kaleng bu kami maka meriahlah kariku kam ukurundu kapndu gelahna pinter dalam senina kami enda aku tanah di bata bagaimana kami karena surah-surah kami ini nak bro. Iya, bujur. Wakap berbrendu, kempundu. Saya kabar berengin rebi. Go ngadap ke tanah di bata. Karena dah kita kerina bagi. Oh, itading kena gelarna indah dah ya. Kamu selaku kalimbu kami singalo berkempun engkap bangun mergana ras pencawan mergana sadien dadah ya jadi morah ni ngandah ya morah ngeteta tapi yoga kapndu ban enda karena perhatian di batang enda singgo terjadi bagi kami enda sialokan karena bas kelawasan berebren dua enda tah kempun dua jadi lama malam kange jadi kap sehken tere ya jadi iya bahasa dendang kami aturkan anak baru kami anak baru menterindu ija kari bahasa panggong du rebelas bandulah kari cakap pergegeh man kempu bre kami kerina anak berundu si tading di rumah ya ingkam surba timbergana chicken jadi baginda mama ija karena kelawasan sedina kami ingkap berendu sembering mergana bashuari si kelenda jadi jenda kami berendu nahkan surah-surah kami karena pengalundu ingkap manah-manah yang kami dai karena berendu gur jabu kerina bagaimana surah-surah senina kami sangang geluh iya ipasah kendu kari kerina ku keling bubute nina nenangi kami makana pertuangan ada de lang-alangnya aku tanah di bata nina mama jadi senang min ukur duta kami gelah nasidina kami pintar dalan aku di bata gua tanah
alo kendu mama. Uwe mama, adi karena kata apul ras berikan kata bagegeh kari nanangi kami kita berbrendu bagi kakak kami li kari atur kon anak beruben rindu. Jadi ngubanji kami surut mama. Sini kami dai kalimu kami karena berbrendu entah bimbal nu ngor jabu kerina maka harus surah kami nahkan manah-manah nani kam kalimbu kami jadi meriah dengan kami kaya ngalo kencalo kok adu meriah saja ngenca karena adat kita kalak karo maka meriah kalau kapdung walau kencang karena pengalon dua kalimbu kami ngubanci sehkan kami kalimbu sehkan iya karena ban kata apul kari nanangi kami kerina suku suming mergana atur kena berumendrindu kari mama jadi gua apa mama 12 kam ya gua ada bagi kari bas panggung kami 12 saja pegang amang gua atur kendu kari dengan kami pulung ras 14 kami kari gua ya iya sabalai mai wate karena tanah senina kami laus kutan ribata baswarienda kami suku sembring mergana nahkan karena pengalondu te kami ija senina kami enda selenganya laus tanah ribata ipisah karena utang adat ada aku pagi laus senina jadi baswarienda ipesah kami ngenda karena surah-surah senina kami enda kalimbu kami jadi jenda manah-manah sepesung kami karena beri-beri lunggur jabu gerina maka senang dengan kari tah kami lo senang karena kampik kebenen nge jadi resada karya rindu ijenda manah-manah si siapkan kami karena kelawasan senina kami enda persada kami kam kari seru bakti arahkan ginting si pedemui persada-sadalah rindu karena bas jabu kami lawakam beda maka sadaban kami maka meriah kalukurundu karena kami ngalokan surah-surah senina kami enda jadi ngobanci sehkan kami mama silih dua anak kam ginting mergana arahkan suruh bakti ngalokan cara kami iya mama iya harus kena iya enggak bujur jadi gua apa nih dua mama harus kita dulu nangi kami karena kari lid ngenda beken kami waktu ndu reblas nangi kami kiri katakan apul gua kin gundari kin pen 12 wancikin gue ya sah karena nahkan pengalon ku kalimbu borah puang godong kuakap sadana di barangnya ku anak berumah bagi iya hai bagi kini itu bagi ngi tengah menurut si biasa na gela kan bagi engkap iya Jul lebuh kaman nak burus sembiring di ilo di bata enda
lah meriah ukur kami adalah sehken kami pengalon manbandu anak bertua anak buru menteri terus ku anak buru singukuri basidenda anak buru kami pas pengalon duenda uga pangenda ban kami gulat-gulati kami ngenda kami nahken saman bandu atau sekali redalan ban kami kam kadi naka-nakasa man anak buru menteri kami gua panindu siangkan ko kap kita tengah ai bitra radu sekendu pe sekendu kerkena nakam mantua bagai pe perwakilan tua lau kap kami masalah siangkan nge kita sekali berjalan saja ban kami sehken kami menda ate kami nandangi kam anak berutua kap sekin pergat-gat kam galah gedang kami pison telap kami ngwalo penggo sinina kami sebuyak kami ngolau senaningkan kita olah bandur ndobahan pagi retenah pi pagi kami anak buru kami olah bandur ndobahan ugakin si biasana bagailah kam pagi reh ander tenah kami nendangi kam kampe pagi anak buru kami kaipe pagi kerjaan tu walaupun sebuyak kami ngolawas naningkan kita kaipe pagi tenah kerjaan tu walaupun si muhuli walaupun si lamuli rekatalah kaman kami karena sedaya anak buru kami olah kami repunulak karena nahkan surah-surah kami anda meriah dengan labo meriah anda senang dengan labo senang saja ngancak kita kalak karo bagaikan beradenta maka senanglah senang alo kedu kari pengalon du anak buru kami uga ma ngobanci kami kujabundu gua apa nindu man banta krina tranana beru sembiring ngo sebegi kaini na kalimbunta ibas sadenda mangomegla narsada arih taker ngaloken surat-surana ibas naki-naki matorenda aras sebagai peman bandu anak buru kami anak buru menteri jadi mangomegla narsada arih takrina jadi dagi bagai mama kami tranana brundu bagai penak buru menteri terus ko anak buru singukuri ibas pangongen waktu endang go gelar narsada dari kami saling kata nundaya dan meriah dengan labo meriah saja bagaikin gelar peradatan kita karo endang ursada dari kami ngaloken cakai surah-suradu bujur anak buru kami enda sekali redalan kujapang enda pesel kami anak buru kami kujenda iya hai kuakap seselaman nenggo merah lebih saja kari kita seselaman bagi akap kami maka naman kam karena puang kami engkau kapan sikam kudul kena kuamandu bagenda sadanari anak buru kami enda labokal karus-karus kami ngenda silepak anak buru kami olah kam megelut setuhunan lah kam dudurkan kangin nandai kampil nandangi kam rah isapan kami nggo lupa anak buru kami olah kam megelut anak buru kami kesalahan kami ngenda silepak senda labo dalih mamasap iluh bas mata jadi kami pedando lena berturi kurundu kami pedando per kami entah gua ngenda ibas pangau ngenda karena kerempetan jadi senda olah jadi ukurendu kami ngo maklum kerina bujur ya iluh ibas mata tetap dengan kita ngatakan bujur man Tuhan ijenda ngerana kami sitik kap Kalimbundu singalo perkempun bangun mergana naku beber mamina labo kam cai si kam rusi tetap na kami tetap kami naku keleng sehat bebereng ku ateku isa ngajar ki aku ni guru surnauku dia wani kuda bangerana beberapa mina kam suruh ngajari aku kam minta turang belakangku kwa kam laku janda kam kau nadikin kami jadina hari-hari kam mamiara memberendun dumanang anakku beberapa mina makaname ngandong olah ngandong sanaku
Toto menibatanya ngopu. Was tambah aku puas ku siapa ning kalau kuidah apa berita-berita. Makan naman bandu pe Yuni Osin Siska Seri ngokui dah kekelengan du man bapak andu Krina ngokui dah kekelengan kena bali perah kempu si laki pe keleng tenar man pandu jadi empagi pe andila rumah nari bapak andu mama andu pe bagaimana kenanya oleh rebeda aku mitra gua pe tetap na dengan mama yang tagap na sirtep na tetap na ukurna sebab yang kadu teman rubat teman tawa teman hari-hari rubat ka meriah ka begenya nya si tetap na mande jadi lo kaken nami mamanya laya pelo ola berlarut-larut bagaim pindon-nondong jadi na bagaim dana kam kasin tua dilaki basabu bapa andu si telu kena kau melumang si telu bapa kau melumang rumah andu telu rumah nada tuan de 4 rumah koncong 4 man ke pendu andi kam kasih gelang nanya nyangat begini ya olah kena rubat-rubat labu ngasuh kudang ngerana sekali mbas kila ningku sekali mbas rumah kaku kila aku pelakam permedu labu ngasuh kudang ngerana kila makan totongku rah permendu di rumah pintarlah dalam nuku surga kila musa jual lah kami tadi kendu kila man bibi jaga kesehatan dulu ya bi ya kena jadi pengurus kami bagi amepe ya sekarang bibi kila dari rumah adi perin kila ban kami kali bubu ne asap tenakan ya maka kena bagi pagi ya me kelawaci sabar kila ya me aku pelakam labu bulu kerang kerana senar katakan musuh kita kerina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hati ngope ilu bah mata tetap dengangi kita pengdesman Tuhan. Aku pribadi setunalakam kehilangan kalau aku tapi pertangis kue kuantan-antan aku sekehilangan jadi bagaimana ya sitek man beri-beri kami kerina bagai pedana bagai petomas man kam beri-beri kami si diberui kerina jelanari kupudi kelengindulah kerina turang lui baik dana baik Thomas karena enak dengan cataman dua hari-hari kai permasalahan ku ya lebih hari kena jadilah kam jeng makan goya konkret olalit nari ban permasalahan kai pekerina ras turang kene bagai pe ame kuala naring nade kena nari bapak kena sebagai rumah henda si bertanggung jawab ya sintua kami Juni beloh-beloh kam jenenari kupudi kelengi mamae wala pan sangkut ukurna manggo memang kandu kene manggo dana Thomas emia peraku jadi mengenai mana-mana henda nindu karena kemeriahan ukur kena sembiring margana mana-mana henda endam pagi jadi ingat-ingatan kami rasdikan perintah tedah te kami pagi nin impal kami enda mesi banci dengan kami narikan ilo jadi retoto kami kali membuduman di bata segala impal kami enda sehia kutan di bata diterima oleh Tuhan ke sorga aku pela kam si bareng ingin sangarana manggo minggu lu dana
Thomas. Ya, bujurlah berjuah-juah kita kerina. Gia iluh bas mata ngasup dengan kita ngatakan bujur mantuhan. Sini amati kami kam kalimbubu kami bangun mergana bagi perkakan kami kam serbatin mergana. Sekelengi kami bagi kam singalo simadadara. Sekelengi kami kam kerina anak beru kami kam sembiring milala impal kami. Agenda kami 12 bas gelar singalo perinin kalimbubu singalo perinin ngatakan manbandu impal kami sembiring mergana ngolaus nading kita kerina bas agenda kami pe ikut cerate sebab aku pera ngah rusur kami jumpa enda pagi tahlah dari kita jumpa ngah sinari ngong enda kita teran rupa tahlah dari kita nari pagi bual bas gede ngah makaman bandu ipal kami sembiring mergana singgo nadingkan kita tadi kenulah pagi dolat daging numan bere-bere kami si rumah dengang maka man kampe jang sabar kam ibas ngadapi sebagian rupa bagi peman kam bere-bere kami si tadi ngah tu melengat ngai pagi meriso kira tadi kan bapa tengah jabu saja ngeca kam krinar sadalah hari itu sejarah-jaran kam gelahlah pagi trina ngahendalah dari rumah jangan HP kita krina gelohlah kam krina ngapa kita laus ngadap mandi bata makana tetaplah kamar pengendas bantuan gelah pagi ngasup kam manjar nadingkan ukur si gulut bas kelausan ngah nyaujang jadi kami peman beri-beri kami si tadingkan ngah kerina minum maaf man bandu kerina aku dengan agenda si pulung kita ikan peh lah kam jamur peli acara ndai ngah syukuran kai makana niku daiman sini nangku pe aku lebih kuja dapat tikar kedan niku makana ibas kepulun kami ndape lu sangkut ukur du tareng kari dapat timpal du sini na kami silengar ibas singan eda jadi enda bujang ngondai alokan kami karena mana-mana ibas ngah enda pe meriah ukur ndu kami pe meriah ukur kami ngalu kencang enda pagi mana-mana enda tandikan pe pagi kami terhati kami mangah impal kami sembiring mergana enda pagi ikap-ikap kami janah pe pagi entah galau lah pagi ndabuh iluh pas mata kami enda pagi jadi menghapus iluh mata bas kami jadi enda saya sebanci belasin kami bujuah-juah kita kerina ibas kita usengah bujur kas bujuah-juah kita kerina mergana lanikal kami beruh ngah murah kelate kami ngah jadi selamat jalan yang kami mandu ngah ulah kamar murah-murah jadi mandu berberi kami kam kerina terlebih manturang kami berugiting memang tuhu ngahenda dekah kal sehat selaku sadar pribadiku aku mungkin bersalah pakam lah terdahi aku ya was sana sakit ngah
maka olah sakot aku kurnu ketika situasiku olah kamu murah-murah kamu kerina turang kami ras beberikam jadi ketika kami ngeranaman bandu beri kami sempat sadar-sadari hindu beri kelengi mama ndue olah kamu sepanjang pundutan arsenina gelah rasa DP bacir tambah-tambah umur mama ndue amin pilihan dari rumah bapak ndue melada dengan penggunaan ndue jekrina teman 2 hari menggobere jadi bagaimana turang rugiting olah rondo sapi kirindu sebab adik kegeluh hendak lakap kita semua teksa tapi ada rencana Tuhan kerina maka ni kami kelibu bundu tetaplah kami berpengendas mandi bata gelahara sedih apul-apul situ tuhu sebab nak kita manusia kerina lalit silang nanami sebagian dari rupana tapi amin pak sana basde lid musibah kam dalam durga artoto mandi bata lang selaku manusia lalit apul-apul situ tuhu tapi di bata apul-apul situ tuhu maka sedih tetap kamar pengendas mandi bata maka pengarap kami gelah banci necesitek ukur si gulut deh bagaimana akap kami iwasi tugun semadadar jadi kami penterem jenda terdis subat timbergana setepu terem dengan kami emak harga kami 12 bujur